Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruiba pau Rashtrapati Draupadi Murmu numit nini ki khongchata hayeng Imphal da thunglaragani Malemgi Human Rights Numit ngasi Manipur da supaksana pangthoknakhi Rajya gi Consumer Affairs Food and Public Distribution gi Director na hairi Ujwala scheme gi makhada hojik phawda rajya sida lemna LPG connection lakh ani gi mathakta pikre Manipur gi relief camp sing da hojik phawda seng metric ton 16,993.2 sino phangankre haina Consumer Affairs Food and Public Distribution gi mantraloy na ngasi Lok Sabha da phongdokre amasung Rashtrapati Draupadi Murmu na hairi leibak sina miyoibagi hakpu ngak senba si tawpham thokpa thodang ama oina lawba khaknatana Bharat pu masak takpa ngamnanaba leptana honakhigani Rashtrapati Draupadi Murmu numit nini ki khongchata hayeng Imphal da thunglaragani Rashtrapati na hayeng Imphal da hek thungbaga Rajyapal Ajay Kumar Bhalla ga unaraba matung Imphal gi mapal kangjebungda sakul kangjai sanaba yengani Rajya Sarkar na sinduna Imphal gi City Convention Center da pangthokadaba mahakpu okpagi thoramda Manipur gi tongan ba nat ki jagoi isai kya su utkani thoram aduda tongan ba chawkhat thorang gi project sing sangagani kharagina urep uyung tamgani Tungda Rashtrapati na Imphal gi Lok Bhavan da IDP singa unagani Akasbani Imphal na su hayang gi Rashtrapati gi thoramasi live oina numidang wairam pung 4:90 dagi pung 3:10 phawba FM sangai channel da sandokani Thasi gi 12 da Rashtrapati na Imphal gi Nupi Lal Memorial Complex da pangthokpa Nupi Lal thoram saruk yaram laga Senapati gi damak Imphal thadokani Rashtrapati gi Manipur khongchat ki mangoina na Imphal gi akoibada security gi akanba section thorang lokhatli Maru eba thoram pangthokpham oiriba Imphal gi Palace Compound da leba City Convention Center gi akoibada Haujik Manipur Police yauna security force sing na pamdaba thodok thoktanaba ngak seli Haujik numidang dagi hauna City Convention gi akoibada miyam chathok chasinda thingba khara thamle Miyoibagi hakpu khongaunaba amadi masigi matangda miyamda hena mamutana khanghanaba pangthokpa Malemgi Human Rights Numit ngasi pangthokre Rajya sida su tongan ba sangstan sing sinduna numit asi pangthokhi palan thormasigi kumsi sahigi hiramdi Human Rights Our Everyday Essentials haibasini Humbudra tare suba Malemgi miyoibagi hakki numit palangi mapungoiba thoram ngasi Manipur Human Rights Commission sinduna Imphal gi Hotel Classic Grande da pangthokhi Manipur University gi Center for Human Rights and Duties Education amasung Department of Law na sunumit asi palan pangthokhi US ki Colorado da register tawba World Human Rights Protection Organization amasung Golden Dragon Ibudo Pakhangba International University na so numit asi palan pangthokhi Imphal gi Major Khulda leba Manipur Press Club ta pangthokpa palan thoramasida sahi asigi International Peace Award su khusinakhi Maitai Sengak Maitrabak na su Malemgi Human Rights Numit palan thoram Imphal gi Major Khulda leba Manipur Press Club ta pangthokhi Malemgi miyoiba singi hakkanba numit ngasi Kakching Sengmaijin khunuk da leba Smart Universal Academy da pangthokre thoram adu All Manipur United Clubs Organization amuko Poire Lemarol Maina Paibi apunba Manipur All Manipur Women's Voluntary Association Manipur Students Federation amadi Committee on Human Rights na punna sinbani Thaubal Jilla da su tongan ba lup mangana sinduna Malemgi Human Rights Numit Khangabokta leba MMRC amasung Unity Park ki hall da pangthokhi Jiribam Jilla da su All Jiribam United Clubs Association amasung Atai lup singa punna khusamnaduna Malemgi Human Rights Numit palan thoram RK Sanatombi Devi Vidyaloy gi hall da pangthokhi thoram gi manung channa Laikhidraba Human Rights Activists singi mafamda minute ama leptuna awaba phongdokhi Palan thoram ngasi Integrated Rural Development Service Organization Wangjing amasung Women in Governance Thaubal na sinduna Wangjing gi potha in da pangthokhi thoram aduda Thaubal Jilla gi tongan ba relief camp sing da lariba miyoi sing yauna punna miyoi chama yang khairom saruk yakhi Thabakta gi potharaba hanagi Lieutenant General Konsam Himaloy na luchingba ex servicemen singi miyoi kunna saba mehut kangbu amana ngasi Rajyapal Ajay Kumar Bhalla ga Imphal gi Lok Bhavan da unakre Armed Forces Flag Day ga mari lenana unabagi thormadu da leba asigi santi raksa gi phibam ngakna bu hotnabada thawaina pontha pikhraba Bharat Lanmi amadi Bir Nari singi mafamda ikai khumna bu utkhi paugi marak thatna atenba break ama
Tansen tutorial Thamibun Kuyatongna, Lagli December Tang Taramari English in Kunmanga Majing Numita, Class 9 of the Tin Gilbe Megati, Samasinjari. I debated Sasitamakomatan Daraba Mahiru Mangagi admission fee, free or Jagani. Taruk the guitar superposition forward labor Mahiru singing admission fee, Tankaita Jagani. Akupamarol Vidama contact of you 9612-200-132 Amadi 9774-576-510. Tabiriba Pawase Akasbani Imphal Dagini. Pradhanmantri Ujwala Yojana 3.0 की मखादा सेनबा सही लिसिंगनी कुनमंगा कुंतरुकी ओइना पुन्ना LPG गैस कनेक्शन लाख कुनमंगा हेना पीबगी पांदम थमली वाफम सिंग से इम्फाल के किसानपाता लेबा DIPR की ऑडिटोरियम द पांगथोकपा पावगे मिफम अमदा सिलचर इंडियन डिविजनल ऑफिस की डिविजनल LPG सेल्स हेड राजज्योति दास न फोंदोखिबने श्री राजज्योति दास न मखाताना हाई मणिपुर दा हौजिक LPG गैस कनेक्शन लाख 13,93 लई लाख कुनमंगा हेना कनेक्शन पिननबगी पांदम असी मथंग चहीगी जनवरी फावबदा लोइसिनब पांदम थमली थौरमदुदा वांगांगबदा राज्यगी कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्टर कराम बोनो सिंहना हाई इंग्लिश अंगनी 13 तगी हौदोखिबा उज्वाला स्कीम की मखादा हौजिक फावबदा लेमना LPG कनेक्शन लाख 2,19 तरा पीख्रे स्कीम असिगी हौजिक अहुमसुबा तांकक यौरे मसिदा ममांगी तांकक सिंगदा पीबा ngamhodaba कनेक्शन सिंग पीनबा होनरी मांगना हाई अखोइगी पांदमदी हौजिक फाउदा ममांगदा फेज अनि तुंगा चटखिबा कैंपेन सिंग अदुदा कवर तौबा ngamhodaba अदुगुमसे एनी लैरगदी अखोइना मदु कवर तौनबा हंदकिसिदा अदु कन्नो हनजगनी अदुना सिगी डिस्ट्रिक्ट उजाला कमिटीसना लाइबा एप्लीकेशन कुदिमक स्क्रूटिनी निथिजना तौबा अदुगा रिजर्विंग होइबा एप्लीकेशन सिंगसिदा LPG कनेक्शन सिंग असे फ्री द पीनबा मखोइना होनगनी अदुगा सिदा एनी अवेयरनेस कैंपेन तौबा अदुदगी एनी एप्लीकेशन सिंगसिगी मागी प्रेमाइजेस सी दरकार लेगदी 5% फावबा मखोइना रैंडमली चटलगा अदुम चेक तौबा याबगी अदुगुमा कमिटी सिदा मोगी मैंडेट छले वाटर सेट महोत्सव प्रभात फेरी की पालन थौरंगी सरुक अमा ओइना ngasi Imphal की पौराबीदा रैली अमा चटख्रे इम्फाल जिला की वाटर सेट मैनेजमेंट कमिटी WNC PMKSY 2.0 न सिनखिबा रैली अदुदा WNC PMKSY डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इम्फाल की प्रोजेक्ट ऑफिसर RK रोमन टेक्निकल एक्सपर्ट सुनील कांता महिरोई सिंह मैरापाइबी सिंह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंह की स्टाफ सिंह सरुक याखी तुंगदा वाटर सेट मैनेजमेंट का मरी लेनबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंह संगाबा अमदी उरेप उयुंग तंबगी थौरम सिंह पौराबी उयाम मपान नोंगदा अमसुंग नुंगोइदा पांगथोखी मणिपुर म्युनिसिपैलिटी प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड NMPTB न सिंधुना ngasi राज्य थाक्ता म्युनिसिपल काउंसिल की मिफम पांगथोखरे म्युनिसिपल काउंसिल कुंतरुंग सरुक यादुना पांगथोखिबा मिफम अदुदा सभापति ओइखिबा NMPTB की चेयरमैन एस दिलीप सिंह न हाई राज्य से प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम असी मपुंग फाना निंथीना सनाहनबगीदमक महुद विभाग अर्बन लोकल बॉडी की ऑफिशियल सिंह अमदी मियाम के अचौबा थौदांग लै मसिबु हेन मपुंग फाहनबगीदमक मियामना मतेंग पांगदुना पुनः होनमिनब चंगी लैरिबा अर्बन लोकल बॉडी कुंतरुक असिदा टैक्स असी सनाहनबदा माई पाकना लौखतखिबा थौरांग कयागी मतंगदसु मांगना वाफम कया फोंदोखी थौरमदुदा वांगांगबदा महुद की डायरेक्टर ngangbam उत्तमना अर्बन लोकल बॉडी सिंह सौगटपदा म्युनिसिपल लीडरशिप न चौब थौदांग कया लौरिबसिगी मतंगदा वाफम कया फोंदोखी अर्बन लोकल बॉडी सिंह हेन मपांगल कंखरहनबदा हेन फबा अमदि नियम चुमना प्रॉपर्टी टैक्स खोंगटपा तंगाई फदे हाइना सुमहांगना फोंदोखी मिफम अदुदा म्युनिसिपल काउंसिल सिंह प्रॉपर्टी टैक्स सनहनबगी हौजिक ओइरिबा फिबम सिंह हन्ना येंगसिनबा सेनबा सही 1993 प्रॉपर्टी सिंह रजिस्ट्रेशन तौबा मपुंग फाहनबा एक्शन प्लान सेंबा यावना तोंगान तोंगान बो वाफम कया खनाखी राज्य की तोंगान तोंगान जिला सिंह हक्सेल अमदी अना लायंग संघ लेरिबा अवारपा सिंह येंगलगा मणिपुर सरकारना स्पेशलिस्ट यावना मेडिकल ऑफिसर 93 सिंगी ट्रांसफर अमसुंग पोस्टिंग की ऑर्डर थोकले ऑर्डर असिना राज्य की तमेंगलोंग उख्रुल चांदेल कांगपोकपी चुराचांदपुर मोरे कामजोंग नोने जिरीबाम अमसुंग अतै मनुंग हंजिनबा मफमसिंगदा अना लायंगी लमदा हेना खुदोंग चाहलगनी लोइनना सरकार असिना कांगलुक खुदिंगमकी मियोइसिंगदा लाइना मगुन लेबा हक्सेल की खुदोंचाबसिंग फंगहनबा होनरी हाइबदु उतले राज्य की डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस अमसुंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग थौबाल अनिना सिंधुना कॉलेज असिगी BSc नर्सिंग की अहानबा बैच अमसुंग GNM की
manga suba batch amadi College of Nursing Churachandpur Thawbal ATS ki BSc Nursing gi ahanba batch amasung GNM gi 10 suba batch lising ani kun manga kun taruk ki mahiroi sing gi lem lighting amasung oath taking gi thoram ngasi College of Nursing Thawbal da pangthokre thoram do da Thawbal jila gi Deputy Commissioner Hana Kamai Directorate of Health Services Manipur gi Director Dr. N. Hemant Kumar Singh Chief Medical Officer Thawbal Y. Nokul Singh nasing basaruk yakhi Finland da Mikhal karamna tawbage amadi makhoi gi khwaidagi afaba chana kanglon sing adu yenglona ba Election Commission of India gi mahut sinduna Manipur dagi miyo enina saba mehut kangbu ama Finland da thongkhre mehut kangbu asida Bishnupur jila gi Deputy Commissioner Puja Elangbam amasung ADC Ukhul gi Headmaster amadi Boot Level Officer Somya A. Simrai yauri Manipur Science and Technology Council gi senthang makhada Manipur Science Communicators Association amadi Lilong Higher Secondary School ani na puna sinduna ngasi kunmari suba Millennium Science Lecture lising ani kunmanga Lilong Higher Secondary School da pangthokre Thormasi Science ki lamda mahiroi sing amadi tungi mirol singda hena khanghanabagi pandam da pangthokpani Kendra gi Environment Forest amsung Climate Change Mantraloy na Rajya sigi Forest Service Officer ani Indian Forest Service da promotion pikre Hauzik Manipur Zoological Garden Imphal gi Director oina Thaupuriba Laisram Biramangol Singh amadi Divisional Forest Officer Tamenglong gi Phampuriba Kharibam Hitler Singbo Union Public Service Commission gi recommendation makhada promotion pirakpani makhoi animak English ngani kuni thoi gi khangalaba IFOS officer list da yaure Akasbani Imphal gi paukta biri Rajya sigi tongan ba mafam singda hangliba relief camp singda hojik phawbada seng metric ton lising kuntaruk chamapani futaruk dasmik ani sino phanghankre haina Consumer Affairs Food and Public Distribution gi mantraloy na phongdokre Lok Sabha dangasi MP Dr. Angomsa Bimola koijam na hangba wahang amagi pakhumda mantraloy na hai English ngani kun humdoi gi June gi August phawbagi oina seng metric ton lising kuntra Manipur miyam gi damak pithakre Rashtrapati Draupadi Murmu na hairi Leiba asina miyoibagi hakpu ngak senba si tokpham thokpa thodang ama oina loba khaknatana Bharat pu masak takpa ngamna ba leptana hona khigani ngasi New Delhi gi Bharat Mandapam da pangthokpa Malem gi Human Rights Namit ka mari lenana pangthokpa thawam amada Rashtrapati na hai Bharat na Malem gi Human Rights ki matang da semba Global Framework sing da asoba thodang lawri Hauzik sanabagi pau Waikhom Chitradhani dagi Tara suba MNCA play tournament ki ngasi Lairenjam Public Ground da sanakiba match ta YACI School na KCDO Kongpalbu wicket mari da thoikre atopa match amada MPA thaunaujamna KIYC Khetrigaw buran nimphutare da thoiki Tara suba MNCA play tournament lisingani kunmanga kuntaruki Moijing Public Ground amadi Lairenjam Public Ground da sanagadaba hayeng amadi hangchit ki match sing yaithokle haina Manipur Cricket Association na thokpa cherolamana hairi Sheikh Babu Macha Memorial Trust ki senthang makhada haujik chathariba ahum suba Premier League lisingani kunmanga kuntaruki hayeng sanagadaba match yaithokle haina All Manipur Football Association na thokpa cherolamada hairi Tara Nipal suba Manipur State League lisingani kunmanga kuntaruki ngasi Lamlong Artificial Turf Ground da sanakiba match ta Sainik School Imphal All Boys Football Club na Football Club Lamjau Bu Panjel ama sinoda thoikre atopa match amada North Eastern Sporting Union na Nambul Mapal Athletic and Cultural Organization Bu Panjel ama sinoda thoiki Sikkim gi Rangpai da chatha leiba SICA ground da sanaba Kuch Bihar Trophy Plate Youth First Class ki Manipur amasung Sikkim gi match ki ngasi ahumni chanba numita Manipur bu thoige harabadi Sikkim na run chahum humputra lobata ngai fade Morning Star Association thanga kunjem lekai na sinduna kunjem lekai lining tholam pakta chathariba manga suba raija thaki L Ibochau Memorial Open Cricket Tournament ki ngasi sanaki bada Typhoon 11 na UVYO buran chamakunda thoiki nganthoi Aroibada maroiba pau amuhanna Rashtrapati Draupadi Murmu numinini ki khongchata hayeng Imphal da thunglaragani Malemgi Human Rights Numit ngasi Manipur da supak sana pangthokna gi Rajya gi Consumer Affairs Food and Public Distribution gi Director na hairi Ujwala scheme gi makha da hojik phawbada Rajya sida lem na LPG connection lak ani gi mathakta pikre Manipur gi relief camp sing da hojik phawbada seng metric ton lising kuntaruk chamapani futaruk dasmik ani sino phanghankre haina Consumer Affairs Food and Public Distribution gi mantraloy na ngasi Lok Sabha da phongdokre amasung Rashtrapati Draupadi Murmu na hairi Leibak sina miyoibagi hakpu ngak senba si tawpham thokpa thodang ama oina loba khak natana Bharat pu masak takpa ngamnanaba leptana hona khigani
पाउ लोइजरे।